Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di segmen ini Bang Robert CV akan menjual tanah. Dan inilah spesifikasi tentang tanahnya. Dijual tanah lokasi Pekanbadak, Banda Aceh. Luas tanah 1080 meter. Seharga Rp600.000 per meter. Bila berminat, hubungi Bang Robert CV. Bang Robert CV katakan sekali lagi, dijual tanah lokasi Pekanbadak, Banda Aceh, luas tanah 1080 meter. Seharga Rp600.000 per meter. Bila berminat, hubungi Bang Robert CV. Dan kita saksikan video klip Bang Robert CV. Seperti apa video klipnya guys? Kita saksikan. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you. It's where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath
Dan sampai jumpa di segmen berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.